تماشاوان هجا ایرو املچیای قرش داغین امل گندکی قرش داغین اف گندا گند گومکایه و نها امل زوزانه گند گومکا ام هاتن کرنگا برهفتکن و ام میوان خالتیا منورن خالتیا منور جیوه که هر دایکه که کرد که بهار دبه گیاه که تینه خوارنه وانا برهفتکه لوی داره ام چه دکن ام ایرو کرنگا برهفتکن کرنگ گلک زحمتی تنه درخستن یک کل باجاری وقتا که وانا دخون از باور دکن و زحمتی و زوری نزانن بوان خلچه حسنیش بنه عرده دردخن و دبن مال پاکش دکن و لبازار تنه فروتن از باور دکن بهای و چخا بجی بلکه مروف بیجه هندک جبر که به گلک زحمتی درد که و خالتیا منور نها اوجمرا بیجه خالتی لوی داره مروف روزه دکاره چخاس برهف کوانا مروی کان 40 کیلوش برو که مروی کان 10 کیلوش 10 کیلو اجی لگور جهاتی بوناویه اری به ام تماشاوان ما بده ناسکرین تو چند سالی 6 درباس بود 6 درباس بیه چند زاروکیته هنه 3 کشکی من تو خوش وی گنده یاش گند کی دهاتی جوی گندیم جوی گندی نهاته گوتن که برید وی لوی در دور اورمان مزن دارستان مزن هبونه تاودین کلو اری هبو هبون اری آوا درنا گس شوره گس ورمان بو گمازی بو برو بو فرمی بو گویش بو گس همو دار هبون همه داره بو چه بو بسری و چه بسری و هات ایوانا گس شوتین آر مار بردانی ملز گس شوتین شوتین یان جبو ازنگا جیکرن ازن شوت آر بردانی گس جیکرن برن شوتان اری تیبیرا ما ام نزیکی وان درنا گنده میج نزیکی وراج و در دهاتن قنج دبرن او قنج وان دارا بو نور او گنده دشته دهاتن جوی در قنج داراج بن عرده در خستن اری قنج داراج بن کوش بن عرده در خستن بار دکرن دبرن دشوتان دفوتن لیم روف دبینه مزن ها او جیه بدار خملا و چخا خوشه و جیه به دار جی تنه کفری حشکمانه ای ورا کفری حشک این بری قصه ورکیناو اری واو و قص واي يعني قص قار بداني قبري قبرنا برنو هر کسیش خراب و چخه گنده ویج لورتونه و از نور نا ويش عيتنا وقلنا لوان درنا گنتنه بنا و چاق مدات حيوان خلفات الشيرة اری لوی درا زوزانه و بیرتیشتین و درا نور نا بنتي ناين جمع بين بیرتی ناین و درا لیتین قرش داغی تين قرش داغي ناين جمع ناین جمع او درن جوری دشن زوزانه جور لوی داری بهاری تینه و درا نور نا بهاري ناين برا پاییزی تین پاییزی برا در باز من جار بهاري برا در باز من در مملكت در مملکت در زوزانه بینگول ایجار بله نه هون چه خودی دکن لوی درا دوار خوب چه دکن ام دوار خودی دکن ام پس خودی دکن ام بزنا خودی دکن اری ام دوار خوب بیادک هر دیوانه آجوتنی تشتک هی هاي ويا بتشان برشة قندي مزني خودی کفر لور آجوتی ولا بي كبرت تشتني لوی درا خودی کفر آجوتی ولا كبر آجوتی ارتنی لا ولا ارتني هنگ جیج دوی خودی پچک کفر هبونا ایواجی همو کفر بود اي ولا ایواجی همو کفر قسمتی می اری ایجار کرنگا نهامی چیکن بی کرنگا جی هندگ گیاه مراد خون نور هی کی جان گیاه مراد خون دجنك هي مراد خو دجنک توزك هي مراد خو توزک پونگ هي مراد خو توزک امروز چه چیکه مراد درجه دك مراد تين بر يمك دخو او لبری مروی ناکلین توزکی نا كلام لسر توزکی استرانجی هنه تزانی نور شيرموك هي ام دخون شیرموک جی هیه سرپیچک هي کاری هي گرنگ هي قش المملكه ما کاری اون چه چیکن کاری ام تين ظرفه دكن ام دكرين ام تين د پیچنجي دخون و ام دبن جام بر برنجي کاری کاری دایم بر برنجی کارا برنجلی کارا برنجی اری ایجا کاری لبام اوسابو مد برنامه اکتن دا جگوت وقتا که مرا کال بخون نخوشه نور نه نخوارن توجه نخوارن گر بکله بکله و توجه او جه ده چه؟ بهره اری اشته بی؟ تو جاده شجیا دو دادکی اری جارده کلینه تو اشدکی تو داف بر برنجی داوی بر برنجی بقالینه تو داف بر برنجی داف برکشی گره دو شوجیه دا بکله اری گره شجیه داشت بکن دو جارده کله دو جاره کله جاره داوی کره جاره شوجیه دا ایرو مجاره من نه اوکی یعنی ام بحثا وی نکن بلکه برنامه اکتن دا جی ام کاریه چیکن تماشاوان مد ویج بزانه گل گیاه بهار تنه خارن و هن جوانا هم ناویواد زانه هم جی تین مال دخون جزاری خورا چیکن بله تماشاوان هجان نهاجی ام کرنگ خونا راکن وک هند بینن
kereng zede xuya nakin ser rûyê erdê ji ber ku bizin û pez û li vê de ra serê wan dixwin û ji binê erdê mirov derdixin niha me dest pê bikin xatê em kerem ke vana derxin Bismillah Sekir Wow gelek xweş Temizlik gelek hoş. Eyvallah Kamilê bigerin îcar Temaşevanê hêja şivan hûn dibêjin gelo bi çi têr dibe? Şivan bi tiştê wisa tê dibe kereng bi kalî jî bi xagî jî tê xwarin û şivan vana dixwin ji miyê şîr didoşin dixin tasika xwin û kerenga jî li ber dixwin. Erê. Kerengê xav jî gelek xweş tema. Erê ya. Hoş. Gelek xweş wala. Temaşevanê hêja wek we jî temaşe kir wek ku em li zêra bigerin binê her kevirkî de em li kerengan geriyan û me niha kerengê xwe berhev kirin em ê biçin malê vana jê xwarina çê bikin û bi we re parve bikin kerem kin dayan biçin kerem kin haydi em biçin bervin wer Temaşevanê hêja kevir bi kevir, gelî bi gelî em geriyan mejxura kerengê xwe berhev kirin. Niha jî wa kerenga em ê paqij kin. Piştî ku me paqij jî kirin em ê wana bikelînin. Îro xwarinê me tenê ji kerenga çêdibin. Sê çeşît xwarina me çêkin. Lê ji kerenga ne tenê sê çeşît, sê cure, gelek cure xwarin çêdibin. Kerenga bi her awakî mirov dikare binirxîn û jê xwarinan çêke. İro em tenê jê em ê tirşkê çêkin, em ê meyîra bi kereng çêkin û em ê kerenga weke masiya dihêka da di rûn da sor bikin. Anha em ê dest pê bikin, em ê kerengê xwe ne paqij kin. Xaltî kerem kim dest pê kir. Kereng di kîjan mehê da dest pê dikin, çê dibin? Kereng meha dawiya zivistanê meha ewra Meha adarê da. Adarê de. Meha adarê da kereng çê dibin. Niha em geriyan kerengê me na giş serê wa biz naxwaribû ne var? Erê. Meran nikarin bibînin. Radî. Erê nedate dîtin. Radî heya me vanayê Erê. çî zorî. Ji ber ku giya mezin nebiye, bizin jî çi bibînin wî dixwin. Yên rihmilê neketî. Erê. Îja kereng jî xweş in, wala bizin jî dixwin mirov jî dixwe yanî. Zivistana we îsal çawa derbas bû? Zivistana me xweş derbas. Xatiye min ewer. Xweş Xweş derbas. Berf bariya? Bariya hindik bariya. Hindik bariya. Berê çawa bû, berê berf pir bariya? Berf pir bariya. Hava darana nexuya. Dar tê de wendat bû. Erê. Erê. Îja niha Ama xusûs dikir em dihatin vê jêrê. xuşuş dikir. Diyarê wê me xusûs dikir. Jina jî xuşuş dikir. Herkes xuşuş Erê dikir. herkes xusûs dikir. Rê çêbûnê, Erê. qirê dertên, dozetê rêve dikin. Ji bo kêfê jî me re xuşuş nakim ha? Ê de wele beriyê kêfê wê xusûs kê, bê kêf xusûs nakin.
Tene gelo zarok li gundi xuşuş dikin ya herkes mezi jî xwe dikin. و سیوان خصوص دکن زارو خصوص دکن Erê. Zivistanê hûn çi karî dikin? زوستان جام خدمت حیوان دکن Erê. Heywanê xwedî dikin. İja vana mera paqij dikin çiqa xweş xuya dikin. Gerengê mena. Gelek xweş xuya dikin. Pezê we heye? اه Çend pezê te heye? ولا ده دور سمرة كي Çend hebe yani? إذا ما عندنا شان Ka temaşeva çi zanê semere çi ye? سد Sed heb. Mîne an bizinin. بزنين ميني برخن Berxin. Erê. Kî diçe berê? Şivanê we hene? اه Şivan diçin berê. شوان دچمه Şivanê we ji malên ya xerîbin? جمالي Şivanê we ji malê ye. Baş. Tu diçî beriyê jî. Ciyê we dûr e ciyê beriyê. دورة ساعات كي هي Dora saat hûn dişin. Li ku derê ye? قرش دخل Li Qerijdağê ye. Çima li werî av heye اه gelo. هي بير هنا Bir hene. درسك عنيا Derser kaniye û li wê derê ما غير يقدروا ما بدار بير ياخو megelê xwe datînin û erê. Mekerengê xwe paqij kirin û şûştin. Niha jî em mekerengê xwe bidin ser agir bikelînin û pişta jî em ê xwarinê xwe na kîjan çawa çê dibe em ê were parve bikin. Niha em kerengê xwe na bikelînin. O mij keliye we ye. Temaşevanê hêja niha em ê dest bi xwarina xwe na pêşiyê bikin. Amadekariyê me qediyan. Niha em ê germiyê çêkin, meyîrê çêkin yan jî bi gotina Qerejdağî germiya meyîr çêkin. Germiya meyîra bi kereng çawa çê dibe. Xaltiya minevera wêjmera bêje ka kerem ki bêje çawa çê dibe. اي بردم داني خدن سد كلين Danê xwe dikelîne. اه ام بونغا خد كني ام كرنجا خد كني û berê em devê xwe dikinî. ام بري دوي خد كني ام كرنجا خد كني ام بونغا خد كني û dikelin teve. ودك تاب تاب Şuna dan da mera birincê texnê dibe. اه برنجي دبي Birinc dibe. Birinc de helama. اما ده حل دان Dan baş. دان باس Dan baş. Niha müşteri da bên. Em danê xwe êvar da dikelînin. داني خوجي بردم دكلين Ji bo ku karê merhed bû. اي كاري مر حد Erê. û pişta em datînin ser em devê xwe dixinî. دوي خد خني Tevî dew danê me ku kel hatê. İjar nêzî ku kela wî were. Em çi dixinî? Em îjar پونگی و کرنگا kerengê xwe dixinî û punga xwe dixinî. Ku tev hev keliya meyîra mena bi kereng hazir e. اي Newsa ye. وست Ena kerem kem dest pêkin wê çaxê. Ku wê agirê meş pêket. Em çêkin. Namê danê xwe têkinê û ava xwe devê xwe bera serdin. Danê xwe em têxinê. Tamam. Ka devê me jî. ناس ما يتشنك Erê. Tamam. Burayı da bakalım ya. Ölçümleri. Tamam. كاكي بونغي نابني Bu bir kel var ya nezi kele bağlayacağım. Ne da bağlayayım? بابني برا بير بكلي El. Bas ne var? Hı. Bas.
Temaşevan heja meyra me amade nuha dikeli ve konjid binin li ser punga me heye u edi li benda kerengayı kerenge xuja me texin naf meyra me edi amade. Halti kerem ke kam texin naf vaji ter zincari birabini negre. Kerem. Tamam. Meyra me amade nuha jemi meyra xudaynin u em dest buxarina xuna dikin. Kereng dermanê hemû xwarinan e ve ku dibînin kerengê me li vê dera amade ne. Niha jî em ê dest bi tirşika kerenga bikin. Tirşika kerenga çi malzemê me dikevîne? Kartolin, ava firingiyê salçeyê û piçek îsota tûjê û rûn û av gelek hêsana. Lê a ku zor çi ye? A ku zor kereng, dîtina kerengê ye. Wek tê zanîn li hemû Kurdistanê kereng tê xwarin. Ku bihar bû ez bawer dikim tüm maleke Kurd ku kereng nekeve tune ye. Yani wek mizgîniya biharê kereng. Ku kereng ketê êdî bihar hatiye mala me ra. Eydiya biharê Newroz e. Lê mizgîniya biharê kereng e. Ku mala ku kereng nekeviye bihar jî nakeviye. ولا بهار ناكبي Ne var ولا mera ku keve kereng pijand mala xwe da keland êdî bihar hatiye. دبي بهار Êdî bihar أري hatiye. ولا بهار û kerengê xwe me nahaniye niha bahar jî heye. Her Erê. derek hêşîn bî wekam dibînin. أري Dengê berxika û dengê miyatê أري me. ولا دنجي بهار Niha jê me tirşka xwe çêkin ka tirşik çawa çêdibe kerem ku bêje. تشكا أخوي مي روني أختيكني Em ê rûnê xwe sorkin. سوركن أمي أري. هذا فرنجا سوركن أمي صوتا تيكني أمي بطاطا تيكني أمي كليا أمي كرنجا بابنا Erê kerengê me ji ber ku keliyanı أمي بابنا nêzî kelandin em ê têxine. أمي Êdî تيكني kartolê me keliyan أري ها em ê وأمي waş جات têxin كرنجا nav hema بابنا kelek hatê û em Amê ê rixin. bixin. Erê. Pekî ez tişkî bipirsim. Kerenga mirov ne kelînî jî nabe? نا ولا نا ماسكود Kereng û kartol bi hevra bikelin nabe? ويا شاي مرة برا بكرين دبو Dibu ne ver? دبو Wer jî dibu. Dibu Yani jî ew çaxa em ji temaşevanê xwe ra bêjin. أوجي Kerenga mirov kartola berê te- ne kelînin? بافيو تاع بكلي Erê. Wa û kartola mirov dikare wexta ku ne keliya û bikin bi hevrayê أوجي bikelin. تفرز كلي Ez bawer dikim tama xwe jî bide hev pekî xweştir bijî. شو يعني قش يعني جو في كان عندنا قشتري Ji viyan xweştir ya. Ji ber ku ava xwe va Erê. cîkî de dikele. Tama wê jî li wêrê dibîne. أيوة Erê. Kam dest pê bikin wê çaxê em tawa xwe bidin serê. Temaşevanê hêja tirşika me dikele. Em hatin xwarina xwe na dawî. Xwarina xwe na dawî em ê çi çêkin em ji xaltiyê bipirsin. Xaltiya min ewre em ê çi çêkin nav? أنا في كرنجا يجا صور بكن Kerenga wek masiye sor dikin ewer. ما سيام كصور بكن Erê. Em ê çawa bikin ka bêje? أمي هيك تيكني Em ê hêkê xwe na لهب خن lehev xin. أمي كارفان تيكني Erê. وأمي كرنجا تيا بسترين وأمي تيكن نافروندا صور بكم يا Nav rûnda ماسيا sor bikin. Kerengê mejber ku şile أوازك arvan digirin. أوازك Erê. Ucar di hêka da dikin û em sor dikin.
War xoş dibe. Em ka îro mîna min çêkin. Evra. Dibe? Divi maşana. Niha em ê hêkê xwe bişkînin, hêkê xwe tevdin û piştra jî em ê kerengê xwe nava hêka dakin û em ê dirûn da sor bikin. Kerem ki em ê hêkê xwe bişkînin. Temaşevan hêja me kerengê xwe dirûn da sor kirin ew jî amade ne. Niha merheleya herî dawîn mayê çi ye em ê kerengê xwe na têxin ber tirşika xwe û êdî wê kartolê me jî keliya. Êdî ew xwarina me jî amade ye. Lê ez dixwazim çend tişta ji xaltiya min ewer bipirsin. Divi çi. Tu wexta piçûk bûyî ev gunda çend mal bû? Çar biçûk va gunda tek maluk. Yek malek bû. Tek maluk. Mala kê bû? Mara Hamid Mustov. Mala Hemî Misto bû. Ere Mara Hûn li Hamid ku bûn? Mustov. Em li gundê mezin qele baxşew. Hûn li Qerebaxçe hatine vê deran? Li vê deran wekî diş ku hatine? Gis aqirba me wem guhatin vira. Hûn giş mala Qerebaxçe hatin vira? Guhatin vira. Çima? Wek vira gundê me û me kirî vira. We vira kirî. Vira me kirî. We gund kirî. Me gund kirî. Me kirî wem hatin vira. Ê ku gundê Berê we tê hebe hebû hista me tê hebû. Ê xerkê tê da û me kirî wem ketin vira. hûn hatin vî gunda we kirî û Wem hatin vira. hûn hatin vê dera. Îjar xwesiyete saxiyan Na wala xwesiyam mirî. zû de ye. Xwesiyam hey 10 sal. 10 sal miriye. 12 sal mirî. 13 sal mirî. 13 sal miriye. Ere. Navbera te wê çawa bû? Dozma mamû. Dotmama te û. Baş bû navbera we. Wallerin bu da kaysanı bir no ne yak mera bisakni avi zamanı gara mera naswa merib kara. Ne Avi wisa? zamana gara vi zamanı ta merib kara. Qab bera 5 sal amreta. Ne ver? Walla. Berî were bû. Beri workina Berê qamar jinê rinde. bîtine bûn ku bîdima gere bi zewciyan. Erê ha. Erê. Niha ne were ye? Ana ne wari. Niha 20 salî bi jî 2003 bûn. Erê Êdî bî lisar kuska xuş rudine, lisar mijka xuş rudine. erê. Lisar manga xuş rudine. Rûdin û nazewciyê. Beri ji qal ber amre 5 bu tasaf samir. Ê baş e ne baş e? Wala anha Çawa baş. baş e? Narinde. Ne zewcî baş e? Ne zavuz baş ya. Lê debara wan ne wê çi bikin? İde kani de ide ba ma ne bi qeyre bi alem işteref ya xuda xuda rızkı bitiş. Rızkê xwe dişîne. Evet. Ha baş e. Yekî temizî rûne rızkı xuda dati. Erê. Ya. Ê xwedê bida. Eyvallah. Erê. Em kerengê xwe na têxine? Ne ver? Tekni. Yemiştim. Oo. Qaltî îjar tego jin nazewjin mêr jî êdî nazewjin. Na mercan zavuz öyle bir. Ne var ya? Öyle rast nasıl? Berê yanî mêrî bî jî tune bû. Ere valla. Mêr şê salî bûne ji zewjin êdî mêr jî nazewjin. Na öyle mercan zavuz. Ne hepseri mera. Tuni mera bakik. Mera saçım zavuz. Kê mêra bigir ne wer kesê bigiştin. Meza. Biz mera va ihtiyarna nak. Erê. Peygamberimin bir va ihtiyarna nak. Erê. Tol khudana va ihtiyarna bak. Erê. Jar. Bêjin dimîne. Evo peşin. Ya qabezim ma khama khalki ibri. Ne xema xelkî. Ne wala. Ne wala. Tiştek heye ew ji li vê dera jî heye ez bawer dikim heye. Çay. Wexta ku keçikek tedî du keçika xama, xorta xama, yekî şarpa wî direvand û dibirin. Li vir jî heye. Vraj hed go flinka çapa yo ravandi emni kaydi be. Şarpa wî revand êdî ew keşka du awî zilamî ne ver? Eri wal. Li gundê we jî kesî revand. Gunde me şey bre. Gunde me. Şarpa wî revand dibir. Eri.
Ve davi sanki vek ez dibihizm edi ew jira bû. Ew jira ew hiç tune. Dû te şape bir biraşter abi. Evet, dve kafnakas deriya fnikas ay ka derif kuy deriya. Dve Evet. tedek. Irmas ku tedek la. Dukute dayı. Vakinay. Eri. Ya. Dünya veri. Ez diyim tışka meci keliya. Keliya wala. Em Varem deyne. tışka xudayının. U em bu buxun. Eri wala. U em xatirê xwe ji gundê Erê gomika êdî bixwazin. Kere uzme memnun ne memnun. Ê wale gelek baş çê bû. Ya. Destê we sax bû. Gelek baş bû. Uzme memnun bes. Pir baş bû. Ê. Kerem ke em bûn. Kerengo rengo rengo. Arvanê sala tengo. Serê xwe derxil me direngo. Ev jî dîskotina vê dere ye. Êdîl me direng wayê xwarina me jî amade ye. Lazim e em xwarina xwe bixwin. Mala wan hezar cariye ava xaltiyan min ewel Ateşi îro ava. bi me re xwarin çêkir. Hem hat bi me re kereng top kir. Berev kir. Hem jî me bi hev re xwarin çêkir. Dîsa hevalê me li vê dera hevalê me nê Murat, kekê Qedrî, dîsa dayika Seyran û hemû hevalê me Seyda li vê dera ji me re alîkarî kirin û ji me re mazûvanî kirin û em hanîn ser sofra xwe mala we hezar cariye ava. Ateş ya. Heta bernameyek din bimîn xweşiyê da temaşevan êca. Kerem dest pê kir. Bok bok.